Office u Deputy Commissioner Eastern West Khasi Hills District ringkat kejingatrelang ke Office District Sports DSO bat ke Kinshi Pelun Sports Association ha ke khat ar tarik u yayong kala pelong ar kinhon kejingile akai football kinthai bat chindrang ha ke kinhon kinthai lele akai ke Young Sports Club Persha ke Pannong Light Sports Club Hamadan Kinshi Pelun kajingile akai kalalong kabi itiang namar baro arliang kila sei di kisamla ki baya biang ka bormet kibut yele akai bat ki babiang ka bor ban yakun hadu pakut kisamla kinthei bat chindrang ki bapet yegni ka football kila jawdut bat kila yapmat ye kajing itenat kajingile akai na baro arliang ha kajingile akai hamadan ka Young Sports Club kala penbam ye kinhon Pannong Light da saula not ha kajinge kun jongkishin rang kalalong happening ka United Socio Cultural Club Persha e ka Maupanyan Sports Club kabalakut da ka tiebreaker ha ka ba ka United Club kala penbam ya ka Maupanyan da Henriu ko lanot kajinge le akai kamdalong ka be itenat kumbalay le akai kisamla kinthai wat lada kajing tap kol kala no shiliang kajing mot bakong san jong kani kajinge le akai kalong banye kemen lang endon ki ba job bat ki barem kumjuru kani ke election MP Lok Sabha Meghalaya enmi u neka kertong bajob bat barem Henry ka kam kanya chakmat hadin ke jingya khun kabala penling o ya ka perthai kamariang
Kini atlet jela kan tasni kawai gelong ka maju ki kithe gulang ya mata kabar soal se jogi kita sedang kau pergi pulang ke ni kenapa kalian kau pergi tengah di Euro tua berpulang kini program pulang ba create ya ka awareness ang kajian kam bagi jami penjalan bangsa penjalan ketinggi dia amta mangani ka election la soal kani ka pulang ini gigium tasgi lopat tasgi program aba bu election commission jogri India ba nakau jo CEO nanti lepas lalu bekeleng-keleng ni aku amanah di district di program apa tinggiru nakalian ka office general di ni pemegang menang ladan keberat Indonesian Camp menentang polos dengan football ladan mengiru akan serta awal competition nanti apa Lambiang atau Ayo berkenaan ski program ini di Obermandu yang nak tepat nanti yang kita sama Indopikai kita bagi kemudian Thai di beladan yang roboting right beladan efek kemudian ini diidentikan tiba ila pendek tersebut sungai ini kerja asli tersebut nama kajing dan kam job kajing tersebut kadai mengisi mentah kadang sedikit dia untuk yang susah kapal di nomor tentang dinamisme tiba mungkin di jalan Tanjung buat aku kamar soal jadi buat aku mesti lanjut katanya kau berjuni ni nak ibadat pulang ni kan jadi pinjat ketika kamu pergi dari semua kemana pinjat ini yo pinjat ada yang tak kalau jadi bisa melakukan buat di titik ini apa tujuan dari kita ikut di badan tak kalau jungi proses pun boleh lekan. Jadi ini kita